oğlum. Gün yak bilen tün yak, gün batış bilen gün çıkış tutaşkan jerde iki ığı yılga kuşlup bir bütünge eylengen orunda izli jir var iken anam tufrağı tutaş altın kanlarındandır diyen şu jirge barış idi. Şu altın kanların aktarıp çıkarılgan halk kıyaş süngeçi baylıkta, bäxtde yaşarıymış. O şirini bir köpler izlep araganlar, lakin tapamaganlar. Biz birinchiler ahırı ulan Gerisine böyle tutarısız düşman var. Tanışmalar değildi. Bu hallerine götürülmüşe bende yapılamaz. Bir grup tepkilerine gelmeli. Benim yanına mutlaka yolanlarına var. Bizlere körüküm ileri yalasınlar, üskürek terefine yapılır. Bütün olaylarımızdan havalardan tutarıp, suya sınavlarını suyup, suyularının arkalarına bilgisizlikler var. Yolu suya vurmanlar, tütsüz fazlalıklar aşırı. Çiğ yağmurlar, kar vuranlar denizine tırmanadı, şanlısına ışıktır. Kötülümüzün görülüşü, ağırlıklara aşağı yor duygudan oralık. Kalanlarının da güvenin kaptı. Günler şanlaşa, bu yollarda su gözü yağlarına başladı. Yol gazarını, bu gazarına öyle, basit şifsiz karalık değerli. Halk olarak yeryüzüne büyük taşlar yapmış. Ama bereketli müstüdürüne bereketli inşa. Bu kişi halkımızın şişken gergen ana izleri. Halkımız için ağırlanan özü başkanımız. Benim için kaderle devam edildi. Burası devam etselerek gereken koşullarda gelen yaranlar. Bu ne? Ağrım yalnız karmaşı, beslenek bilmek karşısızlıkla düşünerek biz kilep jittik. Biz dürüst orunda. Geliştik, nesne süzüsü, ana, uzun kara, mında taşlar, tamirlanıp bitken tufrak, yaşlarım bilen bağlanıp, halkımı ümitsiz uğruna getirdim ana, mında başlık, yalantaşlık, muhtaçlık kırar gözü, bu şiir bu. Biz dürüst orunda. Ağrağız, şiir ananın uyanıp gidiyor. Bu indi ödül yetişken. Biz tıraş hem birden vurga diyor. Şu vakit dileğimizge erişiriz. Bizge varıp sotlanırlar. Bizden kütleşirler. Boy vururuz, rahat yaşarız. Sen bu şiirlerinin birinci hocası Muğla Ezer'e Uz halkın rivayetlerdeki izgir şiirlere girişe bulunana Ezer misin? Ezer olsam oyarak bir. Şöyle kesin bir hoplana. Rivayetlerine sürülgen şiir, şu şiir olsa. Arabam, halka, biz onda uğraşırız. İğme, bizde ne kadar nesli dolaşıyor sana. Ananın güçleri, İbrahim damlaları, buranın babalarımızda, bu dağları, muhtarları, yaşlı olmuş şeyler. Bu aile saçısı, yaşam şiirler,
yaman yerlerden şiistartlara gider. Sen karşı olmasan, bir yolana başlar. Kendine hem silah taşlarını bak bana. Halkım, yaman yerlerde, yaman yerlerden arındırın. İzle yerlere Kur'an kuşatsınlar. Salam yuvasın, başlıyız. Türk şakaları, uyuyanlarına uyansız savaşçılar, yalan ile, görevle, olmazlığa estağfirullah, şırılıkta alan babasına özleri kim yüzüne dolaşır diye, kim yüzüne karışır diye, kim ağzını şaşırtma. Halkının idilişi düşün, alanın büyüğü, kırığı uçlarına ortadan olanlar ciddi olarak yüzüne koyulur, tamamşa, uyuyanıydı bu. Şınşırlar duraklara, kadara karıştı. Ağabeylerine yaşayan uçuşlar, yaman yerlerini yandırıp, küllerine kuru karıştı. Şundan sonra, izleyen imenlerin ellerine gidesi, tutulsaçça şişlerine kaldı.
yıllara fızdırala başlar diyen uy, o havada özünün başkalarına gibi karanı. Neler? Üzerine üzerine tekerler. Taş yukarıda, ayağımın üzünceli bir yarışma edelim. Yerleşe tutularakla sen korar burası daha yaptı. Şalaplar vakit tutan şeysine, bırakışım şaşırıp şaşını, kurtul istemeli ilgili yaşamlaşımda. Bizden orada iyi vakitinde zinet bulunmuş sanmayı. Tonda başlanan iş, gün bugüne bakarak geri çıktı. İlgilesin, ufak yerine kızaran şiddet nihayet iş tamam oldu. Kıyaş, kira bitmeli. Herkes bana parası nerede? Kıyaş göremeyim ben. Yerde
huzurladık, hürmetledik. Ama işimiz olmasın için bizge bu ne değildir? Tabiat bana tulayım, bizler yapılmışsın. Kızlar, güzel çeşkeler, yer işleri bitkinden soň başa birinci kıyaşla karşı alırışırız. İlk sayın yaşında başarılar biz olan şeyine kılına tutaklar dedik. Kılına şiirmez isimli yigitmenek idi. Ama bir mertebede hem ciddi iş uşuldu. Bu üstün en birinci kulüp halkta yaman gün tutuğunda haber girdi. Kılına böyle Traor'a saman yazılı maktub oyununa girdi. Bugün bana başında kukerin iyi utıran kızıl eş, aslında yurtta değil, bez olacaklar birlikte menip başladan kıraşın teresine. Yer atası, işten sakal, yer anası, asıl ülke, 60 arga arşın bir, 60 arga buğdayın bir, 60 arga burayın bir, 60 arga tarzın bir, günlü alkışlar, eylem oluşlar, kıyar, yerden kal. Ana, koluna oğlu, izledilerin bu kadar. Kanoviç'e denizine, yekse arabasına şükürgen, izli tutar denizciler, bıraktılar. Terimine oğullardan, ayrılışlardan katılamayıp sanamaydı. Şükürgen kular,
Başkan yolunda iki oyuna koşulup bir bütünlüğe eğlengen, izsiz şiirler olabilen oğlunun bütünlükleri, unutulmaz, tatlı olsun. Başkan olduğu için hafif hazır varızda onların hizmet bugün. Değil bugün toptan boyutuna kadimli hem bereketli var. Olayda o bana eğiteri. Bizim bu işler ilgili unutulmaz. Biz duygan taraflıklar, biz bugün tüzük olgan turmuş unutlarına barış gidermi? Onlara kirek bulur mu bu? Men çapranlarga, hemmen yıllarga sozulasa uzun yol, birinci adam atlardan başlar. Barcha zor işlerinin negizinde birinci burasına salıyor. Şuna anlatmasa, anlatlarımız bizden de mağdurrak yaşar. İnge uyla igen basıları şallap oturur. Biz aytib turgisiz shotli. Oson vaqtga erishish uchun allanechuk kerak ekanli para maqsadini onash uchun birdamlik ixtiyorni nomusli federaal xizmatiga biz bunda idil bilan shuman
организовано более 390 сабантуев. Наш сабантуй любим всеми и всюду и уже приобрел международный масштаб. Он празднуется во многих уголках мира, где проживают татары. В этом году он пройдет в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Праздник настолько яркий, что сегодня сабантуй принято называть любой громкое и веселое торжество. Этот праздник во многом стал символом братской любви между народами, которые проживают в нашей республике. Шагает по планете Сабантуй, праздник дружбы, мира и труда. Ваши аплодисменты! Сабантуй milliyetleri, Sабантуй halkımızı birleştiren, Sабантуй her ırklarının kuvveti ayrım urun alıp duran, Sабантуй bizi beyleyen, beyleyen Беглянные адреналинские! Yalnız Sабантуй'un gökdelen kulakları bugün gül. Дорогие казанцы и уважаемые гости, приветствуем почетных гостей нашего праздника, раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Татарстан Республикасы Reisi Rüstem Nurгалиевич Минниханов. Председатель правительства Республики Саха-Якутия Андрей Владимирович Тарасенко. Саха-Якутия Республикасы Hükümeti Reisi Андрей Владимирович Тарасенко. Мэр города Казани Ильсур Раисович Мешин. Azam şehirleri İlsur Reisoğlu Meşin. Nazarınızda toylar selamlıyoruz. Слово мэра Казани Ильсуру Раисовичу Мешину. Дорогие, уважаемые гости Казани, рад приветствовать вас на праздничном Майдане. Сегодня важно Сабантуй bilen kutlayıp, olacaklar bu beğenini kutlamayı, duygularını sakladı, başkalarını. Bu şiddetsiz hareket kendine bıraklar. Сегодня мы все собрались в Казани на татарском народном Сабантуе. Огромная благодарность Раису нашей республики Рустему Нургалиевичу Минниханову за мир и согласие в нашем большом доме, за создание условий для сохранения наследия и традиций народов республики. Şimdi bunlardan sizge bir duranak kadar soracağız. Сабантуй занимает особое место в нашей многовековой истории. Это визитная карточка Татарстана, жемчужина культурного и духовного наследия татар, отражение души народа, который живет в нашей национальной мелодии, танцах и спортивных состязаниях. Көршілер өткен жылдар, уандар білән жиылу, умылашу, милийлерді танашу, мақұл ғада. Вчера в нашем городе прошли скачки, сегодня в Казани открыты сразу 3 праздничных площадки Сабантуя. Спасибо, что этот праздник разделяете с нами, дорогие гости. Быть частью этого масштабного народного гуляния – это возможность познакомиться поближе с богатой историей и просто душевно провести время. Барлықтарына сәттілік саулық, иммунитет рамашылы, дүниямыз тыныш, тыныштық болсын. Келешекте де базарымыз татарымызды Сабантуйлар жүлесін. Бәйрәм дем, дорогие слава, с праздником, дорогие гости. Слово председателю правительства Республики Саха-Якутия Андрею Владимировичу Тарасенко. Уважаемый Рустам Нургалиевич, дорогие жители Республики Татарстан, от имени жителей Братской Республики Якутии, от имени главы Республики Саха-Якутия и правительства от себя лично, сердечно поздравляю вас с национальным праздником Сабантуй. Якутию и Татарстан связаны прочные дружеские и партнерские отношения.
социально-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Для нашей республики приоритетом является сохранение самобытной, многовековой культуры, уникальных обычаев, истории, традиций. Праздник Сабантуй и наши якутские СССР символизируют дружбу, сплоченность и единство всех народов. В этом году впервые в Казани проводится наш СССР. Якутяне, живущие в Татарстане, отметят наступление якутского Нового года, долгожданного лета по всем канонам народа Саха. Духовное сближение и обмен опытом между культурами наших народов способствует консолидации общества, межнациональному согласию и сохранению этнокультурного многообразия нашей большой страны. Дорогие друзья, в этот замечательный день желаю вам всем крепкого, как наш якутский алмаз, здоровья, благополучия, благодарного труда, новых побед. Пусть светлый праздник воодушевит всех, наполнит позитивной энергией и укрепит веру в будущее. С праздником, друзья! Благодарю вас, Андрей Владимирович. Слово Раису Республики Татарстан Руставу Галевичу Миниханову. Республикабыз, илебез, төрләр Алла барсын. Бергә булайык, көчле булыйк. Добрый день, уважаемые казанцы, гости нашего праздника. Сабантуй — это традиционный наш, самый любимый праздник. И я искренне хочу поблагодарить наших якутских братьев. В прошлом году мы были на празднике Кисых. Это очень красивый якутский праздник. И, конечно же, мы поняли, что наш Сабантуй, он красивый, но у нас не хватает вот этой истории и культуры. Вот сегодня собрать слова огромной благодарности вам, Министерству культуры, и всем коллективам, которые районным, муниципальные, которые вот сегодня приехали и организовали эти подвои. И, конечно, давайте аплодисментами поблагодарим всех организаторов этого прекрасного праздника. Но идея, она, мы увидели, как будет некорректный праздник. И я заверяю, что мы и дальше будем доходить до нашей истории и показывать все наши традиции и настояния. Я также обращаюсь к казанцам. Казань — это столица. Сегодня наша республика стабильный один из ведущих регионов нашей страны. И доля в этом нашей столицы огромная. Огромные слова благодарности перечисляю вам, вашей команде и всем жителям Казани за тот вклад, который вы делаете в процветание нашей республики. И город нации. Не могу не сказать, что наша страна проходит достаточно сложный период в нашей истории. И нет никакого сомнения, что мы со всеми сложностями, со всеми нашими оппонентами, врагами разберемся. И, конечно же, сегодня мы все консолидировались вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. И республика, все, что необходимо для того, чтобы наша страна стала сильнее, она привела себя в усилие. Дорогие друзья, аплодисментами поблагодарим его страны нашего национального лидера. И, конечно же, хочу еще раз пожелать, чтобы у нас была такая возможность встретиться, поговорить, покушать нашу вкусную еду, пообщаться, поучаствовать в разных конкурсах. И самое главное, берегите себя, будьте здоровы. И сясау вас, самое главное. Благодарю Благодарю вас, Рустам Галевич.
расправе